Turasoma izina ry'Imana Kristo. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanje nimuguma mu ijambo ryanje muzaba abigisha banje nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Baramubaza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu akaba ari ntabwo wigeze na hato kuba imbata z'umuntu, weho imbata z'umuntu wese none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. 45 ariko njyewe uko mbabwira iby'ukuri timunyizere. Ninde muri mwe unshinja icyaha? Ko mvuga ukuri niki gituma mutanyizera? Uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva niko mutari ari Imana. Turagushimira Data, tugushimire ineza n'imbabazi. Urakoze kutwemereye kwinjira mu bikari byawe. Wakoze turavuze muhabwe icyubahiro. Waturinze iyo twari dutatangiye, waturinze mu mirimo twari turimo, none dore utugejeje mu ihema ryawe. Turavuze muhabwe icyubahiro. Mwami, mbere yo kugira icyo twafungura ndakwinginze ngo kwezeshe amaraso yamenetse Golgotha, y'amaraso yavuye mu rubavu rwawe, y'amaraso yavuye mu ruhanga rwawe, ayo maraso ariyo ukwezesha Data. Naho rero dore ijambo risomeye imbere zacu, ndakwinginze ngo uze kutuvaniremo umutsima utanga ubugingo. Ngwino uganire natwe, buri umwe wese waje akunyoteye, ndakwinginze ngo ugabure mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turicara. Jana mwe Data twongeye kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Twongeye gushima Imana, turashukuru Mungu Imana ikwemereye kwinjira imbere zayo. Ariko benshi babyifuje, kuna wengi ariko ntabwo babonye. Rero weho wabibonye, sasa wewe umepata nta n'imbaraga wabishizemo, ahubwo ubuntu bw'Imana yacu. Imana yacu yemewe uyu munsi tugera imbere zayo. Iyo Mana nihabwe icyubahiro. Hariho abafashe ingendo, Imana yabarinze mu ngendo ibagarura amahoro. Hariho abari barwaye, Imana yarabakijije kandi nta biguzi batanze, ariko kubw'imbabazi zayo Imana yaragukijije kandi ikugukiriza ubuntu bwayo. Amen. Usibye ko hariho n'abandi bapfuye, hariho n'abandi izi saha bari kuzirika, ariko dore twebwe turi imbere z'Imana. Iyo Mana yacu ni nziza. Iyo Mana yabonye ko tutari twagera imbere, ikakongerera uyu munsi wa none, iyo Mana ntihabwe icyubahiro. Ese murayishimiye? Abagenzi ndabona abashyitsi hagati yacu, nabo mureke dusangire nabo rempa y'umugoroba. Ni karibu mu nzu y'Uwiteka. Karibuni barangoni mwa Imana yacu. Mungu wetu ni nziza, kuko ikwemereye kugera imbere zayo. Kuba imbere z'Imana ni byiza, kuba imbere za Mungu ni vizuri, kuba imbere z'Imana, kuba imbere za Mungu ni byiza. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ati kuba imbere y'Imana umunsi bindutira kuba iwanje imyaka igihumbi. Atarukiwe abuze ibyo kurya, atarukiwe abuze abagore, atarukiwe abuze abana bo gukina nabo, atarukiwe abuze n'imanza zo gukemura.
kuko yarari umwami ariko aravuga ati kuba imbere z'Imana umunsi umwe gusa bindukira kuba mu byanje imyaka igihumbi. Kwari ukubera iki? Nuko yarazi ko imbere z'Imana hari ubugingo buhoraho. Iyo uje imbere z'Imana uva imbere z'Imana ibyawe byose byakemutse. Iyo wegeye Imana yizeye ukaza n'umutima ufunguye ukayigira ibyawe uzi ko Imana irabikemura, Imana irabikemura. Uva imbere z'Imana unezerewe. Niyo mpamvu Dawidi yavugaga ati iyo numvishije kamarembo y'Uwiteka kumva ko urugi rukingura umutima wanjye uranezerewe. Umutima wanjye uranezerewe. Moyo wangu iyo numvishije ko inzu y'Uwiteka ari nguruzi kama lango za Bwana zinafunguliwa, umutima wanjye uranezerewe. mimi nafurahi. Iby'abagore ndabisiga, Maya wanawake na iby'abana ndabisiga, ya watoto na iby'imari ndabisiga, utajiri na yacha kegereza Uwiteka. mimi namukaribia. Amen. Ese nawe umutima wawe nuko kumeze urahirwa nawe nawe ugirira inyota kuza imbere z'Uwiteka. Wewe uko na kiu ya kuja. Amen. Dusomye amagambo, tumesoma maneno muri Yohana. ndani ya Yohana. Yesu niwe wari kuganira n'Abayuda, alikuwa anaongea na Wayunani, ababwira ati akawaambia hivi, nimwizera ko ndiwe mkiamini ya kwamba mimi ndiye, muzabona ubugingo buhoraho, mtapata uzima wa milele. ariko nimutizera, Lakini msipoamini muzapfana ibyaha byanyu. mtakufa na dhambi zenu. Nuko Yesu arababwira ati, Yesu akawaambia, abwira Abayuda bamwemeye Wayunani ati nimuguma mkidumu mu jambo ryanjye ndani ya neno la muzaba abigishwa banjye nyakuri, kwa kweli, namwe muzamenya ukuri, utajua ukweli, ukuri niko kuzababata. ndio ukweli ndio itawakomboa. Amen. Baramubaza bati, Wakamwambia hivi, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, kama sisi ni uzao wa Ibrahimu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata na hatukuwahi kuwa watumwa wa mtu yote. Imbata z'umuntu wese none uvugiye iki ngo tuzaba? Kwa nini unasema ya kwamba tutakombolewa? Iyo umuntu akiri mu kinyoma, wakati mtu angali ndani ya aba akibaswe. Ni kweli angali. Iyo umuntu ari umupagani, wakati mtu ni mpagani, iyo umuntu atizeye, mtu sio mwamini, aba n'umunyabyaha, yeye ni mwenye dhambi. Amen. Icyaha ni iki? Dhambi ni nini? Icyaha ni ukutizera, kutoamini. icyaha ni ukutizera, kutoamini. Uriya iyo wizeye uba uvuye mu cyaha, uvuye mu rupfu ukagera mu bugingo. Amen. Niyo mpamvu Yesu yababwiye, ndio sababu Yesu alisema hivi, ni ukuri ndababwira nyuma, kweli nawaambia hakika, ndababwira nyuma, nawaambia nimuguma mu ijambo ryanjye ndani ya neno langu muzamenya ukuri, mtajua ukweli, kandi ukuri kwanjye kuzababaza. ndio utawakomboa. Amen. Ntakundi kuri dufite, hakuna ukweli tunayo, ukuri ni ijambo ry'Imana. ukweli neno la Mungu. Iri jambo ry'Imana ryanditswe, Neno la Mungu liliandikwa, uko kuri. ndio ukweli. Nta muntu yavuga indimi nyinshi, Hata mtu asema agahanura kenshi, anatabiri, ariko adafite ijambo ry'Imana neno aba ari ubusa. ni bure. Iyo atazi ubutumwa bw'igihe, Hajue ujumbe wa wakati, ntamenye ubutumwa bw'igihe cye, hajue ujumbe wa wakati wake, uri sufuri. wewe kabisa huko. Amen. Yesu arababwira ati, Yesu akamwambia hivi, nimuguma mu ijambo ryanjye ndugu ndani ya neno langu muzaba abigishwa banjye nyakuri, kwa kweli, namwe na ninyi muzamenya ukuri, mtajua ukweli, kandi ukuri ukweli huo uzababata. ndio utawakomboa. Bene data wa ndugu, iyo wamenye ukuri, Wakati unajua ukweli, umva uriho, unakusikia wewe ukiwa huru. naho byaba ari igihe cy'umwe kiba kingana, Hata iwe ndani ya uravuga giza, ati no, unasema eti umbesha, danganya, kuko ukuri wamenye, kwa sababu wakwisomeye, wewe ulisoma, wagusobanukiwe, wahishuriwe, umefunuliwa, nta muntu n'umwe uzakuyoboza. na yote Numenye ukuri, yani ukishajua ukweli, ukuri uzakubanura. ule ukweli utakukomboa. Abayuda Wayunani
batekerezaga Yesu mu mateka. Walikuwa wanawazia Yesu katika Niyo mpamvu batamwemeye. ndio sababu Yesu akababwira ati Yesu anawaambia ninje nzira y'ukuri n'ubugingo. hii ni njia ya kweli na uzima. Awirayi. Wewe unashitapa. Wewe umwana wa Yuda. Wewe mtoto wa Yusufu. Bashiki wanjye tubazi. Wadada zako sikona nyoko tubazi. Baba na mama ndetse tuziki byago. na wewe ni iyo niyo mpamvu. ndio sababu bayobewe umwami Yesu. hawakujua bituma bamuwamba wakamsulubisha msalabani. Bamuziziki. Kwa nini uwigereranya? Wewe umeshimaanisha. Iyo uvuze umwana w'Imana, Wakati unasema mwana wa bo bari bazi ko uvuga umwana w'Imana. Unasema mwana wa Mungu. Uvuze Imana tayari. Wewe unasema Mungu. Bamugambanira, wakamsaliti, baramubamba, wakamsulubisha. ariko Yesu arababwiye ati Yesu akamwambia nimumenye ukuri, ukijua ukweli, ukuri kuzabamara. na ukweli utawakomboa. Amen. Hakuna kuri, hakuna ukweli tunaweze ibyanditswe. Niyo mpamvu Paulo yavuze ati sababu umuntu wariwo wese kila yeyote uzazaga ijambo wababwiriye ubwa mbere binyuranye n'iyi ya kutengana hii, uwo muntu azavumbure yote abamarayika, iwe malaika abavuye hehe, kutoka wapi, turi ikivume yote araniwe. usomye mu Byahishwe 22 umurongo wa 18 hari kuvuga ati nihagira umuntu wongera kuri aya magambo yanditswe muri iki gitabo, Imana izamwongerera mu byago byanditswe muri iki gitabo. Nihagira n'umugabanyaho, Imana izamuvana mu gitabo cy'ubuzima. Amen. Iri jambo twizeye iryo jambo ry'ukuri, kandi iri jambo ririmo ya rino, ahubwo iryo twizeye iki gihe cyacu, iryo jambo ry'ukuri. Umuntu yakizwaga n'iki? Umuntu yakizwaga n'ijambo ry'igihe cye. Iyo umenye ijambo ry'igihe cyawe niho wakira. Amen. Ariko iyo utaryizeye, lakini wakati usipoamini kurwara kujya. kifo ilikuwa. Amen. Abizeye igihe cya Nowa yabwirizaga ati umwuzure nguwo uraje, none muze kubaka ingufu. Abizeye muri icyo gihe cya Nowa baramwemera, bose wote walikuja bafatanya nawe, wakasaidiana naye, barangije binjira mu ngufu. wakaingia ndani. Ariko abatemeye iryo jambo ryarucye, bali neno amazi garabarindi, maji umwuzure warabarindi. garika. Amen. Niyo mpamvu na n'ubu ndio sababu na leo utazizera ijambo ry'igihe rya kino gihe rya wakati yako umuriro uzaba moto. Amen. Yesu arababwira ati Yesu akawaambia uzamenya ukuri, utajua ukweli, kandi ukuri tena ukweli huo ndipo utawakomboa. iyo bamenye ukuri, wakijua ukweli umudendezo. Wakati unajua ukweli unakuwa iyo bamenye ukuri, wakati unajua ukweli hakuna kamba zinazokufunga wewe, unafunguliwa kuko ugendera mu mucyo, kwa sababu unatembea ndani ya nuru. Uri kugendera mu mucyo, unatembea ndani ya nuru. Mafarisayo na Wayunani, Yesu arababwira, Yesu akawaambia hivi, nije nzira, mimi ndimi njia, zahondi unakuja kwangu azabageze mu bugingo buhoraho, atakuwa amefika ndani ya uzima wa milele. Nizera atakayeniamini hata kufa, azaba, ataishi. Baramubaza, wakamuuliza hivi, none weho sasa wewe uravuga ati unasema hivi, kwizera ntazaba? anayekuamini Kuba Aburahamu basogokuruza ko bayirema no mu butayu, none ko bapfuye. Yesu arababwira ati atakwambia hivi, ibyo barapfuye, ni kweli walifariki, ariko urya umubiri wanjye ntazapfa, unyizera ntazapfa, ahubwo azabaho, kuko ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo na kweli na uzima. akavuga ati wapi? Wanasema hapana. Bazi iki? Kwa sababu wanajua nini? Bazi amateka, wanajua historia yake. nta muhanuzi mubaha, hakuna nabii. impamvu batamwemeye yenyewe niacha bari kugira ngo Imana ibahuma amazi
ize ituruke na amen iyo bamwemera ntabwo yigera arazi wacu ariko bari bavuga amaso kugira ngo natwe ituroke amen nisome muri Yohana ibice 10 hari kuvuga gifite intama zanjye kandi izo ntama zumva ijwi ryanjye iyo zihamagaye zitaba ndetse nazahamagara no mu mazina zumva ijwi zikitaba amen izo ntama ni bande wale mamondoni wa nani alikuwa amen kwani mmenye ukuri mkaijua ukweli kuri kuzaba ni ukweli utawakomboa ukweli nini ukweli nini ukweli jambo jema ukweli neno la Mungu jewe navuga mimi naona kasema neno kama inakuwa aliko kitabu lakini kitabu Biblia itabesha ikitangiriro ikavuga n'ibihezo byose arabivuga kweli ijambo ry'Imana ijambo ryawe mu kanwa kayo ese ushaka kumenya Imana mu nyuguti wowe ushaka kumva ijambo ry'Imana umvira rino jambo nuryumvira Imana izaza gutura amen ariko nutaryumvira utaagamia ijambo ry'Imana niwo muyobozi wawe ndiye kiongozi wetu hakuna kiongozi tunaye mwingine neno la Mungu ndio inatuongoza gani tunarudi neno linalosema hivi mwana wa Imana mtoto wa Mungu yumva amagambo anasikia neno la Mungu mwana wa Imana mtoto wa Mungu yumtisha akabyumva Imana ikamwishimira arajisera ntabwo garinda yashidikanya agashoka demeye uko ari umwana w'Imana iyo data ahamagara wakati baba anaita unasikia sauti yake amen unachobora kuvuga ijwi ryaje hanze na afya ari munzu ariko nyavuga ako kanya afya kanyumva akavuga ni kwa baba alikalisoma muri Yohana ngoja tusome ndani ya Yohana mchechu Yohana sura 10 Yohana mchechu mumpendeze sikizeni kwa makini Yohana mchechu sura 10 Yesu alikuvuga hano ku murongo wa 10 kwa sheria ya 11 Yesu anasema hivi ninje mwungeri mwiza mimi mchungaji mwema umwungeri mwiza apira intama mchungaji mwema anakufia kondoo zake amen yaradufia ayatukufia ikabisimuke tuje hano turuke kidogo fite izindi ntama na wengine makondoo hizo mruru wasio lakini inanibidi nao niwalete zizumba ijwi ryanjye sauti yangu na tena zizumba ijwi ryanjye utasikia sauti yangu zizumba ijwi ryanjye zitasikia sauti yangu zaba umukumbi umwe na tena zitakuwa pamoja na zitakuwa pamoja yavuze nizii wale makondoo mimi na wewe kwani dukwiye kumva ijwi ilitubidi tusikie kwani dukwiye kumenya ilitubidi tujue sauti ya baba sauti ya baba ni ijambo Biblia ilitukie inasema hivi tachimani zako na chikitamanje amenesha abagaragu bayo ayo manabii amen icyo cyose wakati yoyo Imana yashaka gukora iki alipotaka kufanya alikuwa anatuma nabii leo umuhanuzi yaraza nabii alikuwa anakuja ijambo yalivuga anapoisema abakizera bose bakaba barakiza wanaokolewa amen Biblia tukiye Biblia yasema zatumira umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ya Bwana uteye ubwoba utaragira na bado uzasanganya imitima y'abana y'abana amen badata marande badata imvu amen uwo muhanuzi twaramubonye yatugaruye aliturudisha kwa maandiko amen umzameni kuri kajua ukweli kuzaba na ukweli huo utakomboa nukuri
ijambo ry'Imana neno la Mungu ni kweli. Ni kweli. Keretse utagize Ikiwa hawamini ariko ijambo ry'Imana lakini neno la Mungu ni kweli. Kwa kweli. Ni kweli kwa kweli. Petro. Kitabu ya Petro. Mwana mtoto wa Mungu anasikia maneno ya Mungu tabuchuha bila kupita pembeni. Iyo uri umwana w'Imana, wakati wewe ni mtoto wa Mungu, ijambo ry'Imana likavuga, neno la Mungu inasemewa, unatumva, unaisikia kandi urahakikisha, na tena utahakikisha kugira ngo uyumvire kusudi uitie. Amen. Petro ya kabiri, Petro wa pili igice kimwe umurongo wa 19. Kipare sheni ya kwanza ari kuvuga ati kuna nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirusha gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho. Amen. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirusha gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze ryitabaza rimurikira ahacuze umwijima, rikakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturutu izabandurira mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari bwa buhanuzi bwazanwe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana barivugaga ibyavaga ku Mana ashorewe n'Umwuka we. Amen. Ngo dufite ijambo tuna neno ryahanuwe iliyotabiriwa, kandi ngo rimeze nk'itabaza imurikira abantu ahacuze umwijima. Riratubwiye ati muzaba mukoze neza nimuryitaho. Reka nze kubwire mwene data, mushiki wanjye, ijambo ry'Imana riravuga ukabyita imikino, bakakubwira ati kunda mwene so, ukabyita imikino, bakakubwira ati bana na bashiki bawe amahoro, ukabyita imikino, bakakubwira ati terana, ukabyita imikino. Ariko siko bizahora. Imana yatubwira ijambo kugira ngo ritumurikire. Imana yatubwira ijambo kugira ngo ritubere itabaza. Amen. Ijambo rimeze nk'itabaza, ngo muzaba mukoze neza nimuryitaho. Amen. Nimuryitaho ukavuga ati iriya ni ibyanje, turere kumbuka wewe ubwawe ukavuga ati iriya ni ibyanje, ngo muzaba mukoze neza nimuryitaho. Amen. Ijambo ry'Imana neno rifite imbaraga. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga ihindura. Ijambo ry'Imana ryahinduye Sawuli rikamugira Pawulo. Ukuntu yaremeye itorero akaba mu kurenga itorero ahubwo aje kurikorera, aho umugaragu waryo. Amen. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga ihindura. Nani ijambo ry'Imana rikunaniye? Neno la Mungu ikakushinda. Haumwana w'urugo, wewe sio mtoto wa nyumbani. Kuko ijambo sababu jari urugo ya mwenye nyumba dore itegeko hiyo ina amri. Uriya iwanje urugo kwangu nyumbani tufite itegeko wacu inayo amri. Amen. Iyo mvuze wakati nasema mwana ananitii, mtoto anatii. navuga naposema na mahoro kanyu, na mahoro anatii. Amen.
niyo mpamvu na hano mu itorero iyo data avutse turamwumvira kandi data n'ubuhe ijambo ry'Imana neno ya Mungu iyo rivuze linapo kwese tuishi sisi zote tunanyenyekea. Amen. Usome mu Waebrania Tunaposoma katika Waebrania sura havuga ati ijambo ry'Imana rimeze nk'ikota. Neno la Mungu liko sawa kupanga. Amen. Ijambo ry'Imana neno la Mungu rimeze nk'ikota. liko sawa kupanga. Usome mu Waebrania sura ile umbelezi kuko ijambo ry'Imana ari izima kwa sababu liko hai nguvu na tena likagira ubugi inakata fasi kuwili uruta ubw'inkota kupita upanga iwayo yote likagabanya ndetse inatenganisha kugeza ubwo kufikia wakati kugeza ubwo ligabanyije ubugingo inatenganisha uzima na roho likagabanya ubugingo n'ubushukuru linatenganisha uzima na uhai kandi likawabukira na tena inakaribia umutima w'ubwira kuchungulia yale moyo unaojamia. Neno hili litandukanye ijambo neno hili litandukanye ijambo rya Mungu linatengania litandukanye ijambo ryanje litandukanye ijambo ry'umuhanuzi linatengana neno ya iyo umuhanuzi yazaga afite ijambo yazaga afite uwiteka anasema Bwana umuntu wari wese yamuna binyoma ariko ijambo ry'Imana ry'ukuri. Amen. Ubugi eko na upanga upanga lirakubita buca likongera likagaruka inarudia. niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritugiyeho muzaba mukoze neza mtakuwa mkifanya vizuri ni mkishughulikia muzaba mukoze neza mtakuwa mnafanya vizuri mkipenda ijambo ry'Imana kwa sababu neno la Mungu ni taa inatuangazia buri kesho na tena inakesha kugeza aho ya wakati inyenyeri yo mu nyota ya fajiri izabandurira mu mitima yacu. ndani ya Amen. Kugeza aho ya wakati tuzazamurwa ariko ijambo ry'Imana ni kitu na Mungu ni kama kioo. tuza hano Tunakuja hapa kucheza hano meseleza hapa hano natunga hano byagenda bite inaweza kuwa vipi ila likomera gute hata iwe ngumu ipi ukasema amina kwa sababu neno ya Mungu mpaka usiende kwa ubishi kwa neno la Mungu. Yali jambo ry'Imana Wakati ni neno la Mungu ni neno. Amen. Kuko ijambo ry'Imana rizi kwa sababu neno la Mungu ni hai ni bizima pe ni hai Mungu. Ijambo ry'Imana neno la Mungu Imana yaravuze ati habeho. Mungu alisema kuwe. Umve izo mbaraga ziri mu ijambo hiyo nguvu kubera iki wowe udahinduka ukavuga ati maze imyaka 20 mu butumwa maze imyaka 40 mu butumwa ariko ubuzima bwawe ntabwo bwaho uhai wako ni ule ule ariko Imana yaravuga ati habeho alikuwa anasema kuwe chikako kanya hapo ikimana ivuze chikako Mungu anasema kina Amen. Imana yaravuze ati nzaba imitima misha alisema tawapa mioyo mipya kubera kitawakiriye. Kwa nini haukupokea? Ijambo ry'Imana rizi neno la Mungu ni hai kandi rifite imbaraga na tena na nguvu. Ni ijambo ridatsindwa, ni neno isiyoshindwa, halinanirwa, haishindwi. Mitegereze, chunguzeni. Uwo Paulo Sauli yeye Sauli anakuja aje kugenda Damasco alipofika hagati alipofika katikati abona gucogura mukuru yani akaona Sauli ndega nyingi Sauli una kwa nini unani ngulinde mwana akamwambia hivi ngo yari kumwe n'abantu alikuwa pamoja na watu abamuherekeje wanaomshirikisha
ariko lakini abantu ndibumvishwe, lakini wale watu hawakusikia, lakini waliona nuru. Bisobanuwe ko Namaanisha hivi, wazaba miteraniro muhira kumva ariko hategeka gihugu ijambo ry'Imana n'uguhishurirwa. Amen. Uri muntu yumva ukwe. Bisobanuwe ko mwaba muri mu muryango mu bantu 10 wewe ukumva ariko ntiyumve. Amen. Ukabona uragiye ariko lakini bakabirikwigiye wanakosa wewe unaenda nimurinde none. Sasa wewe ni nani? Ati Yesu winazareti urengana biragukomereye gutera igere ku muntu. None ngirente ifanyeje? Mwamara kubwira ati Mfalme akamwambia hivi, genda nenda urasanga nateguye umuntu utakukuta nimemwandaa, anakurambika higani atakuombea maze uhumuke. kisha wewe upate kuona wokovu. Sauli wari ufite inzandiko Sauli mwenye alikuwa na yari kirangirire mu Bayuda, alikuwa mkubwa ndani wa Yunani. yaragendaga abavuze ngo Alikuwa naenda anaposema bana ndarisha bose, yani anaposema watu kuko bavuga izina rya Yesu baba anasema ndio jina la Yesu yemubure wanasaini wanasema malizeni aka hapo. agihura n'ijambo ry'Imana, agihura n'umuco, Akutana nuru, arahinduka akabadilika, zambaraga zose wakwiyongera kose kubali kote birugusa kawa kure. kuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga, rifite imbaraga zo guhindura, Nguvu ya kubadilisha. amen. Ijambo ry'Imana Neno la Mungu imbaraga zo guhindura. ina nguvu ya kubadilisha. Sauli aragiye Ndiye huyu abaye impumyi, akawa kipofu. ageze imbere ya Ananiya Alipofika mbele ya Anania asanga malaika yamubwira ati akakuta malaika akamwambia hivi, uriya Sauli araje, Sauli yuacha, murambike ibiganza yani wewe muweke mkono kugira ahumuke, kusudi apate kuona. nibyo mutegetsi. Hayo inayopa Mungu. Ananiya aramubwira Anania akusiwehorna ntawe uzi Sauli, uwo Sauli ntawe uzi ari gukorera itorero cyatumaze kuba sari kuduhiga, dore nanjye kwihisha kuza uwo Sauli uvuga namubitse, naramubitse kugira azambere igikoresho, none araje. sasa iwaje, murambike ibiganza, wewe muweke mikono. nagiye kumugiraho Alipomfikia aramubwira ati Sauli mwambia wewe Sauli ndugu yangu, humuka, wewe ona. Kisha kuko iki kwa nini ijambo ry'Imana wa Sauli wicaga rero data yahura nabo akabakora Imana imugisha frere. Mungu akubariki, bizatera akanya ryari igihe uzahura na mwene so ukaba wamugira ati aleluya. Haleluya ndugu. Ijambo ry'Imana Neno la Mungu ishaka kulitumbira tuweke pamoja ngo tukundane tupate kupendana uko data kama kwa sababu baba ni mmoja. amen. Yatugira ati Amemwambia hivi, mzaba mukoze neza, wamefanya vizuri, yita ukeshia mubyumvira mukaitii kwizera imani kushana no kumvira. ina kufuatana na kutii. Iyo uvuga ati urizera Wakati unasema ariko ntimwumvire daja, lakini usipotii hiyo neno, wewe usomye muri Yakobo, unaposoma ndani ya Yakobo wewe urarimba kwizera, unasema naimba imani. Yakobo anasema hivi, na Satani na walizera, na naye anaamini. ariko iyo usizeho Lakini unapoweka ugashyiraho imirimo na matendo izanye no kwizera, nayo kufuatana na imani, wewe kabisa ni mwamini. amen. Uwimana wa Mungu yumva amagambo y'Imana, anasikia maneno ya Mungu. uwimana Wa Mungu yumva amagambo y'Imana, anasikia neno la Mungu.
usiposikia neno la Mungu usipoyatendea utakuwa wewe unachotea bure. Amen. Yohane 17. Yohane 17. Sisi ni watoto. Ndio sababu inatubidi tusikie sauti ya Baba. Yohane 17:14 unasema hivi. Niliwapa neno lako. Na tena huko analisi sababu wao sio wa ulimwengu. Huko nanje halimisi. Sababu mimi sio wa ulimwengu. Sinsaba ko ubakura mu isi. Siombe watoshe ulimwengu, lakini uwalinde ubaya. Amen. Si alisi yani si wa ulimwengu kwa sababu mimi sio wa ulimwengu. Beleshe ukuli uwatakase kwa kweli, na tena neno lako ndio kweli. Amen. Kwezwa tunatakaswa kupitia neno la Mungu. Amen. Ijambo ry'Imana, hii neno la Mungu ndio inayotakasa. Mbele ya kunyakuliwa kwa Yesu aliombea walio wake, aravuga ati, akasema hivi, nabahaye ijambo ryawe, niliwapa neno langu, nabahaye ijambo ryawe, niliwapa neno lako, kandi ab'isi barabanga, na tena wa ulimwengu wanawakataa. Wa ulimwengu wanatukataa. Iyo babuje gutera, wakati wanaona bakabona utambaye ko, bakabona udasangao, kama wao na kufanana na wao, wale yana hawakupendi. Amen. Kumurongo wa 12 shahidi ya 17 barakuvuga ati, unasema mbeleshe ukuri, watakase kwa kweli ijambo ryawe, na tena neno lako ndio hanze yisha, nje ya neno hili hakuna ukweli tena. Hanze yisha mbali ya neno hili habitekerezo bya kinaza, hakuna mawazo yangu nitaleta. Hanze yisha neno mbali ya neno hili hato numva byinshina mico nazana. Hanze yisha hato kubona hirya no hino ngo bibazanire icyo kwiye kubazanira n'iki inacho itacha kwa nini handitswe ngo nalikuwa hivi, ijambo rivuga ngo nasema hivi. Amen. Ibirenze ibyo ya kupita hapo byose bigo hasi, yote ni chini. Amen. Ijambo ry'Imana, neno la Mungu rifite imbaraga, rifite imbaraga, ina nguvu. Ijambo ry'Imana, neno la Mungu rifite imbaraga, ina nguvu. Amen. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga, neno la Mungu lina nguvu. Imbaraga zo kumpindura, zina nguvu ya kunibadilisha. Imbaraga zo kuguhindura, zina nguvu ya kukubadilisha. Imbaraga eko na nguvu. Amen. Yohane sura 3. Yohane 34. Yohane sura 3:34. Mbenezi n'umurongo shahidi moja. Uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana itatanga umwuka ibigeze. Amen. Umuntu wese, kila yote watumwe n'Imana, aliyetumwa na Mungu, azazana ijambo, chenye ataleta ni neno la Mungu. Azazana ibitekerezo bye, ataleta mawazo yake, azazana ibyo yarayemo, ataleta yale, azazana ibyo yumvise, ataleta yale aliyosikia, azazana ikurumbalirano, azazana ijambo ry'Imana, neno la Mungu. Kuko ndabona mu habuko, hakuna nabii hapa nasema ndani ya taifa akaje ndazane ngo Uwiteka aravuze, Bwana asema. Amen. N'abakozi b'Imana bose, watumishi wa Mungu wote Imana yakoreshaga, yarababwira ati genda wewe nenda uhaye ijambo, taifa la akarizana, anaileta, akayigira ubwoba. anaambia Amen.
niyo mpamvu no kumugezi hariya Ohio sababu na mto Branham alikuwatiza umuntu wa 12 Branham alikuwa anabatiza mtu akubwa umuco warabonetse nuru ilionekana malaika aravuga ati malaika akasema hivi ngo kuko natumye Yohana umubatiza vile nilivyotuma Yohana yani kuja kumbanziriza ubwawe kutangulia niko nawe ubutumwa bwawe tuma na wewe uzategura kuza kwacha kwa kabiri andaa kuja kwa pili ijambo Branham yabwiriza neno ndugu Branham aliyohubiri yakaba kutebe Imana ilikuwa inatoka Imana ndio ijambo alimpa neno akatusamia akatuletea ndio Paulo yalisema ndio sababu naandikwa hivi tume Imana anayetupa na Mungu anasema neno la Mungu amen kadi ijambo Imana atendane neno la Mungu hakuna uongo amen hakuna uongo Imana neno la Mungu ni sawa ni hai na tena inatukomboa utajua ukweli na tena ukweli huo utawakomboa lakini nyakati tunazo mtu akubali kumwambia ukweli anakufanya adui kuko niyo mitima yangu kwa sababu ndio mioyo akamwambia akasema siperuka kutakuwa ni nyakati wanakataa ukweli. Ndio wakati tunaishi, lakini mtoto wa Mungu yake kupenda jinsi ulivyo. Ukweli wangu hii neno langu, neno la Mungu ni upanga. Galipiga mingi inayosema nawe pia ujue kwamba yeye ni upanga. Luka 6 nasoma sheria 46 haivuga ati mumpamagarira iki muti data mumpamagarira iki data uja nyamara timukore kuduvuka hii swali langu swali lako na wewe inawezekana unaweza kujiuliza lakini Yesu anayesema mumpamagarira iki unaniitia mutidata unasema mutidata ujadata baba nyamara lakini timukore lakini hawapendi kuduvuka yeye inasema umuntu wese bila yote zaombi unayokuta amazao yanje anasikia maneno anayakomeza kwake amen akayakomeza yule tawaonesha jinsi iyo wumva amagambo y'Imana wakati tunasikia neno la Mungu ilikuwa kubidi kuyashika uyakomeze uyashike uyabike mu mutima wawe uyaweke moyoni mwako ujue kwamba ni yako ujue kama ni juu yako ukisikia iko ngumu Imana yakutumia Mungu alikutumia ni maneno kuri yizeye naamini baba weho ukomeze kuyatura Imana nayo uzakomeza kandi zamushoboza atakuwezesha kutoa maneno hayo. amen ndabereka ukwasi Nitaonyesha utafanana. mubaka inzu agacukura cyane Hebu sasa mtu anaenda kujenga nyumba anachimba sana. cyane akageza urufatiro kare Anafikia ndani ya mwamba. umugezi Baadaye wuzuye mto wa kujaa kuri iyo nzu inajitika kwa nyumba hiyo, ariko lakini ntiwabasha kunyeganiza haiwezi kuitikisa kwa sababu inajengwa
kwa inajengwa kwa mwamba ndugu. Wakati ulikula neno la Mungu, unaliamini, ukalitunga, unaliishi na ibigeragezo byaza majaribu yawe ipi, tawarikisha mtima, hautaacha neno la Mungu. Naho hata uwe vipi, ukufika watoto wote nyumbani, unasema hivi ninakuja, lakini kuko uhagaze kwa sababu nasimama kwa neno la Mungu. Amen. Ijambo ry'Imana, neno la Mungu baraka ni nguvu. Ijambo ry'Imana, neno la Mungu iyo jaje wakati inakuja baraka ni nguvu. Iyo wajubashi wakati umelitii kuongerera uburambe, unaongezea, inakuongezea kuimana. Neno la Mungu eko na Mungu. Amen. Amen. Imana wa Mungu anasikia maneno ya Mungu, alikutaru imana, lakini asiyekuwa wa Mungu yeye hawezi kusikia. Anasikia kama ni mchezo, anasikia kama kuja kusanyika ni vitu kawaida, anasikia kama ya kusema ni ya kawaida, lakini nawaambia kama sio ya kawaida. Ngoja nikwambie hivi, kuna wakati talala hapa lakini hatutapashinda. Kuna wakati tunashinda ndani ya kampuni lakini hatutarudi tena. Ni kwa sababu neno la Mungu watu wanasema iko naumba kitu ndani yako, nafaa kitu ndani yako. Kali ijambo ry'Imana, neno la Mungu halitarudi bure. Amen. Amen. Hano Fred anamara ndugu hapa anasema hivi. Ngoja tusome hapa muda kitambo. Ndugu anasema imaneno. Anasema imaneno eti ni kitabu choise ngo ubatizo wako. Ni kitabu kinachosema ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nasoma karatasi kwa gatatu. Tutasoma karatasi ya 3. Paragrafu ya 16. Kwenye paragrafu ya 16 alikuvuga mbega urugero rwiza kuri twe. Mbega urugero rwiza kuri twe. Mfano mzuri. Uyu munsi leo uri mu timu mu isezerano ryace, uri mu timu ya agano la kale tikiriho, haingaliki tena, kubera ko kwa sababu bahinduye umutambi, walibadilisha ukuhani. Uyu munsi leo uri mu timu ni ijambo ry'Imana. Amen. Biblia uyu munsi leo uri mu timu ijambo ry'Imana. Biblia yego mugenzi, Biblia inavuga iti ijambo ry'umuntu ryose rifatwa nk'ikinyoma, naho ijambo ryanje rifatwa Kokuri. Amen. Amen. Ijambo ry'umuntu wese rifatwa nk'ikinyoma. Ijambo ryanje rifatwa nk'ikinyoma, ijambo ry'Imana rifatwa nk'ikinyoma, ariko ijambo ry'Imana rifatwa nk'ukuri. Amen. Amen. Rifatwa nk'ukuri, ikamatio kama ukweli, uko ibyo umuntu yavuga, kwa sababu yale mtu anaweza kusema, umuntu yavuga ni mtu anaweza kusema jana ali ukuri kose, inaweza kuwa ni kweli, cyangwa uko inzozi ze, cyangwa kwishurirwa kwe, inaweza kuwa ni ndoto au kufunuliwa kama ukweli wote, ikiwa yale buri igitabo cha Biblia, kila kitabu ya Biblia yose idatanga umuco, kwa sababu Biblia yote haipane nuru kwerekana ko ari ukuri, kuonesha kwamba ni kweli. Muyache. Amen. Kunaza kuvuga kose, jinsi nitasema iwa yote kama malaika umuco, kama malaika wa Mungu, ndetse abagabo muhiya kumva ukuri kabisa, wanaona kumva ukuri, ariko kwandishira kuri Biblia, lakini tunapoviweka tuache, tukatae, kuko ibyo tuvuga byose
byose kwa sababu yote tunayoyasema ndetse n'izaba ari inzozi na ndoto, mimi nimelota, mimi nimelota. Kumbuka ameze guca na guca hivi na hivi, hivi na hivi nimelota. Waniyo byara ukuri ko Hiyo ni kweli, ariko tubishyize kuri Bibiliya tunaona ndani ya ndani ya Mwanzo tukageza mu byashu tugasanga n'ukuri tunakuta ni kweli kwao ya kwako, ariko bidasaba ijambo ry'Imana, lakini haifanani na neno la Mungu. Yale yote tuiache ijambo ry'Imana, neno la Mungu ndio olimu na timimu. ndio olimu na timimu. Kera Zamani alinjiraga mu rusengero, Haruni alikuwa anaingia ndani ya hekalu, Didasi amelota, ameonyeshwa, anakuja ndani ya kanisa kwenye makuhani. Haruni akambara anavaa olimu na timimu. olimu na timimu. Olimu na timimu yariho amabuye 12. Ilikuwa na mawe 12. Ayo mabuye 12 Hiyo mawe 12 yashushanyaga umuryango, yalikuwa na maanisha ijambo 12 ya Israeli ya Waisraeli. Waisraeli. Yarishoni Lakini siku inashonewa amabuye y'igiciro, ilikuwa ni maibu ya damani, amabuye y'izahabu, maibu ya damani, kandi wari umwambaro na w'igiciro. tena ilikuwa vazi ya damani. Akaza Akawakuja yamara kuwambara anapuvaa, ni wewe umelota, mama Neema umelota ipi? ahagaze hano kuri wa mama Haruni alikuwa anasimama hivi, umelota hivi mama Neema, unasema ndoto zako, niliona fulani na fulani na fulani na fulani na fulani wako hivi. Ni kweli hivyo? olimu na timimu Olimu na timimu eko hapo. olimu na timimu itakwaka, Elimu na timimu isipowaka, utatse waka kugira ati unakurabeshe, ondoka uende kieni urabeshe, uende kudanganya. urabeshe. Muri iki gihe cyacu kuko ubutambyi bwahindutse, olimu na timimu yacu none ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rihamije Mungu inaposema ibyo dukwiye kwemera. tunakubali. Ingo wahanuye, Umetabiri, none ubuhanuzi bwawe se utabiri wako ushire ku byanditswe tuliweka se pamoja, n'ukuri ni kweli cyangwa ni ikinyoma? ni Ese itangiriro guhera mu itangiriro biragamije kutoka ndani ya Mwanzo kutoka ndani ya Ufunuo inasudia hiyo, ukitegereze na tunaiangalia. urabeshe Wewe ni mdanganyifu, utaho ibyanditswe kwa sababu hakuna maandiko yanayokushuhudia. nta rutembera. Ikiwa haukubali, Genda none nenda tegereze ubuhanuzi bwawe, tungoje unabii wako, tegereze ubuhanuzi. tutangoja unabii wako. Asheri Asheri, kesho usende fasi fulani, gari yako yenyewe utaenda nayo itaanguka. Unasema ndani ya kusanyiko, kesho Asheri anakwenda, anakuja hiyo fasi, anarudi. Sasa Tukwiriye gukora, inajua tukwiriye kuza imbere z'iteraniro, ukongera ukabyihana, ukabimubabarire, ntabeshe. Ukuri. Hanyuma abakozi b'Imana kisha kumisha Mungu kurambikaho ibiganza wanakunyoshia mikono, ugakira. unapona. Amen. Rebera namari kuvuga ati Ndugu Branham anasema hivi, indoto, ndoto indoto, hari indoto z'uburyo butatu. kuna ndoto ya nyakati ya aina tatu. Umuntu arashobora kurota, Mtu anaweza kalota kandi umwe wese ararota, na kila yote analota, sibyo? Ariko hari indoto lakini kuna ndoto ziva ku Mana, zinatoka kwa Mungu. hari indoto Kuna ndoto
ziva mu muruho hari n'indoto ziva mu byo wiwemo Ibyo umeshinda ndani byararikiye rwose. hari n'indoto ziva kwa Satani ndoto inayotoka kwa shetani ukarota bari kupindukaho ndoto kuna kukimbiza unarota bari kunyuka ndoto wanakimbiza ibyo wiwemo abo ni umuruho wabishe Umechoka kuri Bibiliya kabisa. ndoto ziva ku Mana ndoto zinazotoka kwa Mungu anakuja anakuonesha vizuri nakuja anakuonesha ziva ku Mana zinazotoka kwa Mungu kuko ntamuhanuzi hatuna nabii wa kuja hapa na ndugu Branham anasema ndoto zisobanurwa n'umuhanuzi ndoto zinatafsiriwa na muhanuzi mufite isipokuwa hamuna nabii ndoto inakuja moja kwa moja kuko Yosefu kwa sababu Yusufu malaika alikuja kumwambia wewe Yusufu ndoto ndani ya ndoto wewe Yusufu acha rungura umugore wawe wewe nenda kaowe bibi yako Maria ukinda yafite kwa sababu mimba anayo yuka wewe reka kusenga acha haraho yaje kuhagiriza ngo Oya. ahubwo kuko ari ndoto zivuye ku Mana direct ndoto zaje zisobanuwe Nuko bigaragara neza kuwa uwazi nuko bimeze. amen Amen. Nabyo kuraguza rwose. narose mimi nimelota muri eglise ndani ya kanisa harimo abantu bakora rino na kuna watu wanapenda hii na hii wabakubaza wakuuliza na tena hautawasema sasa eti umelota nyakati inafika tutoke ndani ya utoto ndoto tunazikubali ndoto hizo zifanane na neno la Mungu wakati tutaziweka mbele na haifanani na neno itakuwa ni uongo Kabisa. nimelota ndani ya kanisa urugero ndi kuba ni chelelezo nabonye hari umuntu nimeona mtu hagazemo anasimama kama ihene eko na mtu na miguu kama ya mbuzi na kichwa ni kwa mtu hiyo ni nini none sibivuze na inamaanisha nini hai tafsiri ahubwo nabari ndoto ikiwa ni ndoto zatoka kwa Mungu Mungu atoka mbele ndani ya kanisa Asheri eko hivi anawadanganya wewe nenda hiyo ndio kweli Kwa n'uburyo kabisa n'inzira n'amavuta rwose. uche ndugu bivuge hautasema tubibwira abandi usiambie wengine nimelota hii na hii njia unazozitembelea sio nzuri wewe malizia hapo kandi nabwo nabari Imana ziguhaye na tena ikiwa ni Mungu amekupa useme eti Mana nagize ndoto zivuye Mungu ikiwa hii ndoto inatoka kwako ko iri hanya n'ibicyangwa kwa sababu ushinga ni utatu nabi ari bya ikiwa ni yako ndakwinginze na kuomba uyinyereke ubwa mbere unioneshe la kwanza ubwa kabiri la pili na mara ya tatu kiramenye ko ili nijue uyi wawe natoka kwako ndoto mara nyingi zinabomoa makanisa. Ndugu Branham amesema neno ya mtu kiwai yote ikamatiwe kama uongo na Mungu iwe na kweli. Mungu wavuga
hata useme unatuweka hapa hivi na hivi na hivi na hivi, tunasikia kama ni kweli. Tukwambia hivi, acha tuombe. Ikiwa Mungu amekutuma nasi atuonyeshe, ndivyo tutakwambia, kwa sababu ndoto ni za kuweka anganisho. Neno la Mungu ndio kweli, bali neno la Mungu ni kinyoma, ni uongo. Lakini tukidumu ndani ya yasio tunakataa, tunatenda neno lake, tunaidumu. Tukubali neno, Mungu naye atatupa. Mungu anataka tuwe watoto wa Mungu. Amen. Niwaambia hivi, kuna ndoto zinazoletwa na choko, kuna ndoto zinazoletwa kwa choko, kuna ndoto yeye analetwa na yeye hiyo umeshinda ndani, umeshinda unatokana na kusoro waajiriwa au kakoto. Wewe ikiwa na shida na yeye unamlota. Tuelewe ndoto zinazotoka kwa Mungu na zinazotoka kwa mtu, na yeye ameshinda ndani na ndoto ya adui. Ukielewa hayo, kwa sababu unaposoma Mungu anasema kwa ndoto, anasema ndoto ni ya choko. Mtu analota, usije ukasema hivi, yenye nimelota ni kweli, na haifanani na neno la Mungu. Tuko wakati ya kurudishia, kwa sababu inanifuatilia nyakati za mwisho. Wazee watalota, wengine wataona. Ukilota utaweka kwa neno, ukikutana haikutane utaitupa chini. Ukikutana neno la Mungu utakuja mbele ya kanisa, waambie dada fulani, ndugu amelota, sasa imetimia. Mwene data ndugu ameonyeshwa unabii, sasa ule unabii tunangoja. Kabisa yote hakuna unabii inakuja ndani ya kaficho. Umeonyeshwa lakini sipendi kuyasema. Wali kusiseme na tena na kanisa hicho kama tuko na nabii. Unabii atakuwa mwanaume tu. Na watatabiri. Anaweza kupewa roho ya kuonyesha imani. Jipi tubuhanuzi mimi nina unabii fulani, nimeona hivi na hivi na hivi, la sasa tuyangoje. Ariko mbere yo kubivugira mitera, lakini mbele ya kuisemea mwanzwali vugira hehe, semea wapi? Ofisi, ndani ya ofisi. Mbele yuko bitarahunga banyitorero, ya kama haitatingiza kanisa. Amen.
kuganira wanaongea hivi ana w'Imana kwa Mungu w'Imana yumva amagambo y'Imana kindi hakuna mengine tuyoborwe ijambo ry'Imana yacu Mungu awabariki.